Kedamtang aruni paikre trok arni autonomous state demand committee thi hekpen ASDC tiripia me pen methangasai hemalong pherangkia mai ingni pon. Pherangkia mai ke pha lamthe ASDC lamjai sarpo Daniel Teron pen lamthe pangdak pon. Lamthe ka pangdak atengke kedamtang ningkan pharo kresir kebra nerkep kebra trok aruni paikre trok siarni Karbianglong West Karbianglong lapen dimahasau apharman article 244A Indian Constitution along ketok dagapot kapelong jipo aphan autonomous state demand committee amahang patheklo. ASDC Arta lihat kom kemana nak kethek lo, kethek popular. ASDC Foundation day lo, election code of conduct mana enforce komna. Silai kan do ya po, negatif mass gathering, langsung ke ilongkat central ni langsung ke kita po, along sini dipo major place, Amrena son, Dongpa son, Dengang son, Dipu. Itu bokayan kachiroma penang major place long loji halabang sorni pen ASDC lapen kachelang rapet KSA lapen KNC cherabrin pen autonomous state aphan chisonglo labang so ASDC arta pinap aru kretrok siarni anke ningkan thom kepra nerkep ke chokpo central sarkar atau state sarkar nangkang hon nangkang upaya chisong dulu rap ko pak chisong dulu ASDC KNC itu bisa kamu pasti nanti korban final makan kalau bangsa pilihan even di masa student union BSU makan non Qatar Student Federation di masa mana lakukan were part and parcel of the movement makan they were also signatories to the accord makan non lagi macam sahaja la sorni katalon pon jia puthaksi pini pherangkia mai kangni pusi terona sang hopen jaipon ini apa bangke ASDC kan Mana kau pakai lagi kok? Pindah ke ASDC Arta lihat kom kemana nak kethek lo, kethek popular. ASDC Foundation day lo, election code of conduct mana enforce komna. Silai kan do ya po, negatif mass gathering, langsung ke ilongkat central ni langsung ke kita po, along sini. Dipo major place Amrena son, Dongpa son, Dengang son, Dipu. Itu bokayan kachiroma penang major place long loji langsung si ini press clip nangget lah data press ludu ini oh hidup News report KTV News.